Limbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen na pakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ayok ka, Mr. Quartilon! Ulan! Ay kayo amin! Mustawan! Lugan na kiti pulis! Partak tigraw ka ba? Lumugon kayo adawos! Natay siguro amin nun, Mr. Quartilon! Partakan nyo! Nagkatipiktaos! Kagkatasikis ngayon di kwarta! Iyak mo isong! Siyak timangig kami di kwarta! Ada dayon iti bodega kakadwa. Adamat ka na tayo ti kwarta, may bayad ko ma iti pintos. Wan, mustawan! Kasano ka budnoyo kanyak? Napno ka na mustawan! Uy. Mustawan eh! Siyak! Wino ni Madam Candida. Poyong, mas kayat na ka, mustawan! Ada di pambanunodag. Oray, katiang munto ni Madam. Naitaray da Mr. Quartilon di kwarta. Anya, pagbibingayan na yun? Boss, tadya ito lang kay kayat manan ni Madam Tidad na! Nagsarita kayo kin Jonas kunam. Wen, tatang. Kaya't nangagkita kami. Anya? Ngemsan ko kayat. No pa'y, kaya't kumuta makasarita kumaan na sayaat. Maipapan iti naramid tina na iti balay tayo. Hey, talaga kaday nga isot atapang? Tada ka di pa'y sa bali no saan nga isuda, tatang. Saan mo't nga taadakas no kasaritam ang nasayaat ni Jonas? Amok ti panggap na, tatang. Tilakit di maipapan kada kami. Ana, Adamot kit di pampanunutik nga aramidan, tatang. Basta lakit di takdiran na kumati amin. Kaya't ko abalsan ni Doña Candida. anya? Ngem sabali akita ti panagibales. Ikak iti buong ti ulo. Nga uray ni Mayor Solomon. Ang mga no pa kay rubam laang anak ko. Italag-talaan iti apo ti aming. Daisaon ti makaamo ang mga ramen. Iti rumbang para kadakwada. Tapno agbabawi da kadagiti basol da. Anyat madamag dawal. Anda ba si Daberia? Takayat na kami ang mamaysaan da Mr. Quartilon, Madam. Anya? Napasamag tinangat. Kat patyag anatay gawanan bay na lakay. Kati epektos. Ada ka na kami. Kaya ko mga alaan madlaan ngam na unaan mida. Nasayaat. Ngam na itaray na di kwarta, Madam. Ngam nusan kumadimdang dagiti polis. Napawi matla kuma. Ala, bayawon. Mabawik tumutlang dayjay. Tadakalagatan ti pakailakwan day ta epektos. Sawa na, Madam. Sige ito't bigatan ti pa nagsasarak tayo iti hideout. Bye. Dakal man na nagatan ti subrat kanya. Babaan dayjay a droga. Ha, may ama ni Mayor Solomon. Nuagin ko kontra kanya. Awan madikmulan na. Agyaman na, nakaawag ka, friend. Awan ka di pa'y di tatipusa, Tonyan. Awan, friend. Rimwarda kin dawal a driver na. Ti awanan pahin nga among, Tonyan. Talaga pasurot ti sa iro. Friend? Kumusta dita?
Awan ka di ti mapalpaliyo mo. May bangkit iti pa nakauram ti balay mi. Kwa, Eloisa, friend. Makabasolak no saan ko nga ibagakan ka daytoy. Makabasolak matkan madam. Ano dayta? Saan ka nga danag? Anyaman ti bagam kanya. Agtali na ed apalimid when para laking kadata. Kwa, friend. Sa bagay, mas paboran ka. Agyaman ang tunyang. Saan ka nga danag? No papanawin na kanito niya kanida. Alain ka no bilang. Agpaisaw? Wen, nga maging ga iti kayat nakapayla dita. Agtali na ed ka dita. Tapno, dapan nakamata. Sige. Ngam tunyang, tumtang to ti aldaw nga alain ka. Saan ka nga danag? Ikarikan ka dayta. Agyaman na. Urayan talaang ti umno apanawin. Kat mabiitan ri palubos ti amo. Panawang tapasurot ti sa iro nga amo. Nga ron. Friend, anya ka diti maitid mo kanyak nga impormasyon. Pangaasim, ibagam kumakanyak, tunyang. Ay, dumngag ka, Eloisa. Kami talaga kang ka, boss, Dawal. Sakbay, ti kunayo. Kitawan makunayon. Agpabada tayo di bingay. Awan dakdakal. Awan, basbasit. Boss. Kadulita. Awan, tag-traidor ka na kayo. Saan ko makadanon na ito, ikan ni Madam Candida. Boss. Oras ang nakadanon kat mamuwakmat lang no sino ka na kayo di traidor. Ikali, kasi biyan. May isa ka dagiti adday ti watchlist dagiti drug dealer. Ti may isa ka dagiti natay iti nasawa pindaltukan ko nam, hepe. Well, Mayor, ang naganit ti Mr. Rudy Quartilon. Sino nga ta dagiti nagapindaltog da? Ang nanatili mo yan, ang nanay ti kritikal na kasasaad, Mayor. Kasta, Ngam sigun ka nakwada. Tao ka no, ti awawagan na ti drug queen iti dahi ti lugar. aniya? Drug queen? Well, Mayor, ngam antan sa napasamak asin ni Kapan. Anya ti kayat mo asawan, hepe? Sagbayan ang pukawan iti puot tinatiliw mi asi bibiyag. Kaya't kumakano ti pusda asumbiyan ti epektos. Ngam nadlaw na bayad da, isa napasamak tinadara arangan. Kasta gayam. Maring no makalasat agitidwaan na tiliw mi agrabi ti sukat da, kaya't makaalatayo pa iti adong impormasyon. Nasaya no kasta, hepe? Nas ka na mamuan tayo, no asino ti awagan na iti drug queen dito San Mariano. Kan kabangi mga ili, wano entero a probinsya. Sige. Kat no mabalin, matiliwan dagita iti kabitan na parawan. Tanay, adumanan ti mabik-biktima ng runa kadagiti agtutubo. Pudno na ita, Mayor. Sige nga ron, natalay. Sige. Padamagan nagnuad na baro a development, hepe. Sure, Mayor. Sige, bye. Bye. Numabalin na ko mga ibulgar kon no asino ti drag queen. Ngam no saan ngagsardang ni Donya Candida. Dumteng ti aldaw may butak-tak matlahat. Mabiita na may butak-tak ti madi nga aramid na nukasta, papa. No saan nga ganad? May bulgar ti madi nga aramid na. Kaslan jackpot yan nga da illegal a negosyo ta. Saan ka di nga ibagbagak pailay di ka? Saan mo pailang amunay ni Donya Candida?
Ngam saan mat siguro akas dyan ni Jonas? Wan, saan pa'y kadingam mo ni Jonas tinarugit nga ramid tinar? Saan ko nga mo dayta, papa? Ngam, napukaw namin pinsan tinariknak nga ayat kini Jonas. Iha? Pinasaktan na kiti husto. Inaramid ko ti amin tap na maayat na klaan na awan kayam sirbi ti amin kan kwa na ibaba ak iti husto. Imbabak una yan ti dayaw ko kas babae. Ngam napaayak lata. Iha? Lipatem lang ni Jonas tawan sirsidbi na tao. Ngam inkarik iti bakik, papa. Riribukak ti biyag ni Jonas. Makalawas kung dito'y syudad. Awan pa'y lang tinaalak ng impormasyon. Maipapankin Eloisa. Uray kasanot palawag ko. Iti universidad ang nagadalan na. Saan da nga itad? Confidential ka no? Uray nang tada ko niti guarantee. Ngawanda ka sa panggap ko. Kun mabalindak nga iblatar. Ay. Padasak manan nga awagan ni Eloisa. Saan ko asar dengan? Aging ga iti saan ko ang makasarita iti personal. Ay. Sa anak mo ta sumartan. Ura ibukbuk ko amin ang panahon ko iti daytoy. Ni mami daytoy umawawag. Hello, mami? Sa dino ka diti ayan mo, tadi ka matan sumangbat diti balay? Mami? Imbis sa tulungan ng amang imato ni negosyo. Sorry. Ngam awan ganas kong agtrab-trabaho. Anya? Kan pangipanan nyo kadi iti kinabaknang nyo. Para kan ka amin dagitoy. Saan ko akasapulan ti aglaplapusanan a kinabaknang mami? Saan aday ta ti sapsapulag? Anya? Pammatag. Panagayat ti kasapulag. An-anwag dagita. Numawawak mo't iti pammatag ti tao ngay ayatag. Sorry. Saan da kapag danagan, mami? Sa anak kon nga ubing. Ammo kon ti aramidak. Bayan tak kumamatan. Nga agdesisyon para iti bagi. Sige, mami. Bye. No saan da kuma nakibiyangan ti relasyon mi kin Eloisa? Awan ko mati parikot. Anya nga ita? Indaldal dala unay ni Monique. Ket imbagak lang arudan asaan ko ngay ayatan. Saanen alumbas iti panagayam ti marikriknak para kunkwana. Awan matla ang nagbambanagan nga uray nagkasar kami ken nagdin na kami ije Amerika. Pagkalan tinagbaliwan ti biyagyo kan Eloisa kasinsen. Adamat basitan kasinsain. Saan ko anam namain? Akastoy ti magtang ti anak kao. Iti laksed dagiti nagadu adim teng apandobog iti biyagmay. Nulakit tayo taasan ka suminay ti apo na marswa. Ay pudnumot kit di Kano layo namin ti kinapursige kadag iti arapaap mo. Ay sapay lakuma. Tawanan dagiti nadagdagsen manen apan nubok adum teng kadakamay kasinsain. Saan tayo amay baga? Saan tayo nga mo no adda pa nga masapula nakasagana tayo akanayon para iti dayta. Ay uwan metkit di Saan nga gnanayon ti mading aramid kasinsin? Dumtay ti panagpatinggada ken panakanusa damot lang. Saan ipalubos ti apo nga agnanayon nagiti dakes nga aramid.
Tunyang umasidag ka man tadadamagak. Anya ka di dayjay, madam. Nalpas mo, dagiti rumbang nga aramidam. Saan pa'y madam? Aglaba ako ma. Madamdaman ton dayta. Adaladamagakan ka. Agtugaw ka. Ay, madam. Pudno ka di, asaan ngayon bagakan ka ni Jonas no sa dino ti pagnanayadan na ita? Saan, madam? Basta, adala ang papanakto niyang. Kat no agdamag ni mami kasta ti ibagam kunana matlang. Kasta ka di? Aguray ka, talaga ka di mo ta saan mo nga mo no anya ti address da Eloisa ita? Saan, madam? Di namat ibaga. Ultimo lugar, saan na nga ibaga? Kasta. Kaano tinaudi pa nagsarita yo? Saan ko amalagipon, madam? Iti kalkalpas ti graduation na. Nabayagan da ita. Kan iti nakapasagayam iti board exam, madam. Medyo nabayag da ita. Sipod idin. Saanan nga mawawak? Busy nga tan Masurunak gamin. At tapa kasapsapulan ni Jonas dayjay nga Eloisa. Kasta ka di, madam? Wanto niyang kat maluksawak. Talaga adi na malipatan dayjay mamirmiraot. Anya ka no? Jesus! Malapdam kaya ida. No talaga nga ay ayadan ti may sa kadakwada. Mas awak mo't ngamin at talaga kin madam. Di adan ni Eloisa. Takal ka no ti sweldo ti kasken kwa na. Sigurado asumaya at matibiyag da. Naimbagkit di ko ma no iso ti maasawa ni Jonas. Taada kadwada amang imaton iti negosyo da. Kumusta ti pinaramid ko, Dawal? Anya dayjay, madam. Timbilin ko nga adagwanawan iti lugar dala kay Ipe. Awang kanumat, madam. San kanu ba yanap na panijay, tilakay? Kasi dinakunak. Amangan numapudeng dan ama panijay ka po iti panlakauram, ti balayda. Nasayat lang no kasta. Tano ag subli damadan. Dukotan nyo idan. Kat pagbakasyon nyo idan iti nanayon. Mawatam ti kayat ko sa Dawal. Madam, wan. Kat jak kayat nga damang kontra kanyak. Ngem, kasano ni Mayor Solomon? Kontra naman di kang doon na negosyo yo at droga. Dahil tati may sapa ka bushitak. Numastrak ti sa iro ti panonot ko. Ibilin ko ti panang tampang yo kan kuana. Anya? Isa saan nga sigurado dahi jay a mayor. Tanag baltik ti panonot ko kunak manen. Patambang ko. Madam. Total. Adayo asyak ti atapon na. No di ka ti makalaban na iti politika. Anya? Dawal. Total, adayo asyak ti atapon na no di ka ti makalaban nanto iti politika. Pagparangan tayo do kalaban na iti politika. Ti mang tambang kan kuana. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nakawag ka man, Hebe. Juan Mayor, antay padamag ko ka na kayo, ngam daga sa damag. Anya dayta? Natayan na iti kakadwa na di Mr. Quartilon. Anya? Awanan na ala tayo kanayunan ng impormasyon. May papaniti drug queen ng bagada. Sinalbag. Ngam saan kami nagpatinggang ag-imbestigar, Mayor? Rumbang lang, Hebe. Sige, Mayor. Dahil lang. Not update.
Awagan kayo. Awan hepe, agyamanak. Bye, Mayor. Bye. Sayang. Kaya't ko adagijay ko matibang ibaga. Iti na siya sino ti drag queen. Sanak matkidya mabutang nga mangibulgar no talaga kasapulan. Sabay lang kumatag patinggan ni Doña Candida. Ngamdakkel man siguro na sip medayay. Oh, di kat ano ba nanti waras na droga? Huwag kayam. Nalipatak at dinamagan hepe. Noanya ti banhag ti investigasyon ra. May papan ni tinasarakan dabang kay di babae kan maatap ang naramas. Ada ka din nalipatan yung ibaga, Mayor? At nalipata ka din lamang hepe. Anya da dyan, Mayor? May papan at investigasyon nyo. Itinasara ka na bangkay kan maatap ang naramas. Huwag ka yan. Nalipatak mo tan ng ibaga. At dan suspect, Mayor. May saka na gitinapingat nga grayo ken kuana. Oh, kasta ka di. Anak ka no ti may sa pamilya nga damabalin na tibiyag. Iso ita ti subject for surveillance. Sige. Parang nga damalang impormasyon kang Juana. No sino ti supplier da iti droga. Juan Mayor, makaala kami lang itinabat-batad nga ebidensya. Uray pa ya sino? Rumbeng ang may patungpal tilintag. Awan, sige. No anyaman ti update may papanit iti data hepe. Pangasim dapat tamagan na. Juan Mayor. Sige, yaman. Bye. Bye. Oh. Apay ngamin ang nagraira man ang timay parit at droga nito eh. May san a drug-free ang munisipalidad iti kalabas ti San Mariano. Apay akas ti manan. Nalaing nga gisuro at talaga ni Insan Lito, tatang. Nalaing akon. Ay kat nasaya at anak ko. Ang amnay, naskang aganad ka. Wen, tatang. Agtali na idlaan ni Insan dito eh. Ay kat sika anak ko. Kadwa tayo nga agawid ija lugar tayo. Anya? Wen, tang. Siyak ti agmaneho alalayan na. Ikatuan anak ko. Sana ba ni tatang? Ta automatic transmission mo tilugan ko. Ay, polos ajak namaan. Amagdeng mo pa'y tikastoy akasasaad. Kalpasan dagiti nagsasaro no aparikaut kun panubok adimteng ken ka anak ko. Ididamo tang. Tiamok katawanan. Narpuugan anaming pinsan ti arapaap ko. Hingam, saan ko ngayon palubos? Pinagbalin ko akarit dagichay. Ay, kat nagbaligi ka, anak ka. Ngam saan pa'y ang nagpatingga di tatatang? Adda pa'y kayat ko aragpaten, ken gunudan. Ay, alakad, adaking kaday ta. Basta saan kalakit day amarigatan? Saan tatang? Saan da kapag danagan? Oh, nalaing kan ngagmaneho, Insan Eloisa. Ado pa'y tinas ka na surwek. Kabailamon. Saan ka lang ngagnervyosa, wano maratel? Iso aya? Yan saan mo alipipatan dagiti insurok. Kumita ka sagpaminsan iti rear mirror, kas kada side mirror, nangro na iti kanawan. Tada dagiti motor akil lahat-lahat ng ag-overtake iti kanawan. Oh, laglagi po amin insan. Maala kon tinan pro driver's license ko inton Friday insan. Ne, mayat Kat sumalog tayo kada tatang inton Sabado. Uray agsubli tayo iti Sunday. Aywan
Angam ko na ni Uncle Ipe, naibagam sa kanon nga uray sana kon nga agsubli, no bilang kasta ti kayat ko. Wena, ngam, no kadwain da kami pa ya sumangat, ta syempre, sa bali ti pasangat ken pasalog. At dalabas sit ah. Iso no mabalin pa yung agsubli ka. Di agsubli ka. Mabalin insan. Kaya't kumot dito ita nalami istiklima. Saan na kasi jebab at nagkaro ti podot ti panahon na. Nay, nagdakkelan ti nagbaliwan ti biyagyo, Uncle. Ay saan mat baraw? Nagasat lan insan mo kan nagpursigay. Dahil tangarod, Uncle. Kalpasan na iti nagsasaro no aparikot yo. Diyak namnamaan akastoy ti maragpat na. Kunak nga raud ken ko na. Nasken nga agyaman kadagiti nangiruruman kada kamay. Tanusan akas jay ti inaramid ta. Adayo siguro ang nagpursigay. Ken saan mi anabailan ti panagadal na. Nupay talaga nga arapaap na ti agadal. Iso simrek iday akatulaw. Ang iti panagayan ayat da ken Jonas. Ijay mo't ken naggrogi ti kalbaryo na, Uncle. Ay, wen nga raud. Pinagbalin na akarit da kitay. Kat inaramat namat ti kwarta nga intad da, Uncle. Wen, angam ko na enton makaurnaw. Isubli na matlaan kadakwada. Nay, naskan ka di pa, Uncle? Wen kalaw. Tapno saan da ako naan kwartalaan ti inalmanan na kini Jonas. Ay ka mabaling matkit di ah? Wan, kaanakan. Kat ni Jonas, kumusta mat nga tan? Ay, nagsinada ka noon iti anak ni Mayor Sulumaw. Anya? Simbang petda ka noon adwa, kat naghawid ni Munaik iti balayda. Kastamat ni Jonas. Anya ka no? Angam, imawag ka naw ni Jonas kin ni kasinsin maw. Kaya't nag-agkita da ka naw. Kahit imanugot mat ni insan? Ay, kwa, saan sa? Kita man laang anya. Talaga na in love ni Jonas kan kasinsin. Ay, pudno day ta, baraw. Angam ti parikot, ni Doña Candida. Angam oray anyat ar-aramiden na. No talaga anay tuding da iloy sa ken Jonas ti agkagasat, ay di na malapdan ida, baraw. Sa tinong matandayan ni Jonas. Anda nga ta ijay syudad nga ayan da Eloisa. Agkasarap na nga ta? Ni madam. Kanayon manan anapudot ti ulo na. Kaputa at tapon na asinapon ni Jonas ni Eloisa. Iti syudad nga ayan da ita. Naamuan na ti syudad nga ayan da. Tanakita na iti resulta ti board exam. Kat nagparang ijay ti eskwelaan na anagadalan na. Anya nga ta ti plano manin ni madam. Ay, po aya. Hindi na pa'y labaybay-an ida. Kat ni Monik nga tamad. Anya ti aramidan na ita. At taawag ko. Ni ko mailoysa. Saan mat nga iso? Nimot Monik. Hello, Senyorita Monik. Ada ka din ni Jonas, dida? Di na sungsong bata di awag ko. Saan pa ya si Mangpot manipot pimanaw, Senyorita? Sa dino ngamin kinapanan na? Saan mi nga mo? Uray ni madam, saan na nga mo? Amang ano sinapol na dayjay nga Eloisa? Saan ko lang nga mo?
Tiwanan bain? Saan ko ngay palobos? Senyorita, Masabol nga na mapukaw kadapat. anya? Wano iso na pa'y kiti adwa. Yak maklo nakastoy ti pagbanaka. Katay jay pa'y nga iloy sa tigapuna. Jak ti palubos, ani pa'y iloy sa tigapuna, adi nakmaayak ni Jonas. O sige to niya, bye. Anya ka no? Sus, ang paggat nga ron ni Eloy sa manan naskin nga adaywan na ni Jonas. Makamumot kita ni Jonas no saan nga agad na. Katay tamot din ti magangkanab ni madam iti panakibiyang na iti pakasik ng ti puso. Ti kakaysuna nga anak na. Anyat kinunami ha. Mapankay ye syudad nga ayan dayloy sa. Wan, Papa. Anyat arami demi jay. Sa pulo kita. Anya. Sa pulo na Jonas ka ni Loisa. Naglawat ti syudad. Kansan mo nga mo ti ayan da? Basta, Papa. Bayan lang. Saan ko asar dengan dagiti onan bain? Oh, anya insan? Kaduan ka pa itimol? Si Kamaninsan. Unan ang mga no hold upan, no kidnapin da ka. Anyan? Apay, bak nakaklau na yan ta kidnapan when hold upan da. Anya ti ammom ngay. Oh. Ala, mapantakit din. Rantan tumot ngag meriendan. Ay, nagsayatan. Sayang, saan ta nakadwa ni Insan Sheila? Adamot ngamin ka no meeting da iti trabaho na. Ay, kit maminsan ko nang nagkukuyog tayo. Wena. Sige Insan. Bumabata nga roden dito'y lugan. Makaboring mo ti di apartment. Agpasyarak man kit di dito'y mall. Window shopping ag. Barang ada magusto agatangan. Nagmetet ko man. No ni Eloy sa tikadwak ngagpaspasyar. Ay. Nagragsak kami kat kuman. Ang anyamat nga minang tinagtungpalan ti ayan ayat mi. No apay nga min nga adda dagiti kas ka ni mami. Abiyangan da. Ti pakasik ng ti puso dagiti anak da. Sika talaga, Ha? Dagiti dua. Waninsan. Okay, agpili ka lang iti kayat mo. Sige, tasyak ti mang bayad iti gatangem. Peso? Wen, regalo ka yan. Sa anak lakit ding agbidot. Da Eloy sa kunlito akasinsin na dayjay. O anya, nakapili kang tissues mo? Pants kang t-shirt mo? Ha? Kung nagtatay nga ado ti kayat ko. Nga marabrabakan ka na. Kababain mo, tinsan. Anya ka no? Anya ang kababain? Alaman lang ang mga nagbabawi ka pa'y. Eloisa. Pili ako. Lito. Ha? Jonas? Kunak lang nga rodan asika, Eloisa. Lito. Pudno nga da ka dito syudad. Wen, tasap-sapulan ka. Sige, insan. Agpili ak man pa iti pantalon ko. Mabit na. Please, Eloisa. Di na kumaliklikan. Agsarita ta kuma. Sige. Ngam sana dito eh. Mapantayo kada insan lito iti may sa restaurant. Iso ko matibagag. Kat agyaman na.
Panagkunak. Masaysayat na panawan kayo pa ya, kasinsid. Sir Jonas. Subyan kayo to. Uminumak pa. Sige, insan. Awagan kan tulaangan. Sige, Sam. Ay, uminumak pa eh. Panawan kayo pa, Sir Jonas. Sige, Lito. Agyamanak. Sige. Apay ka diya sapsapulan nakpailaan. Eloisa. Aging gaita. Ay ayatan ka pala. Ay ayatan? Well, saan na nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Awan serpi na dayta. Gaputa saan mo akabailan nga ilaban iti inam. Ha? Man nakibiyang ti inam. Naturay. Man nangiruruman. Sabali iti. Sabali itan, Eloisa. Anya ti kayat mo asawan? Nakasagana akon ang mangilaban. Iti pakasik ng tipuso. Ngata. Wan, Eloisa. Pasublin ta tinapalabas. Anya? Amom ka diti sasawam, Mr. Mercado? Amok nga duha-duha ka. Ikan na kumaiti sa bali agundaway. Amom ka di. Ano maamuan ni Doña Candida daytoy? Anagsinarak ta? Kat biyag mimut kanitatang ti agpagkat. Saan kun nga ipalubos? Nagsasao ka, Mr. Mercado. Kasla adda maaramid ang kontra iti inam. Nalpas kon asinalungasing ni Mami. Kinapudno na. Saan na nga mo nga imayak dito eh? Ket sigurado. Atapen na asap-sapulin nak. Ketamom kadino anya ti kaipapananday ta. Kunak manan. Eloisa. Pangasim Jonas. Nupudno ti kunam ngay ayatan nak. Baybayan akon. Tasaan ko akayat ang maisagmak kami nga gama. Siya kunti agpakpakaasikin ka. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Insan, agawid ta ka din? When insan? Adaman lang damagak. Ano dita? Kumusta nga iti panagsarita yo kini Jonas? Nagkinaawatan kayo kadimanen? Saan to na mapasamak ti kayat na? Tadyak kayat ang maisagmak kami kanitatang. Mas awak mat kami iti dahil at Doña Candida. Naturay launay. Ngam adda pagpatinggaan dagiti aglablabas. Kasinsin dito. Puutam ti ko na. Mamati ak kasinsin. Ngamin saan ngagnanayon na ipalubos ti Apo na agari ti kinadakes. Maragsa ka nag. Nagkita kan nakapagsarita kami. Umdasan napakaragsakak dayjay. Naragragsakak pa'y kuma. No naamak ti pagnanaadan da. Saan ko anasurutan ida? Tadagayam lugan da. Kat baro dayjay. Ti kasinsin na tinagdrive. Nilito. No kasta. Lugan nga ta ni Eloisa dayjay.
Saan ang nakakaskas daaw? Gapo tapat jak. Adakkel ti sweldo na iti kumpanya nga ayan na as accountant. Sa anak amawanan itinamnama. Ngagsublin tumatlaan tinagupad a relasyon mi. Nalaos tigura na kini mami. Saan kumitkit di ama pabasol? Gapo iti inaramid ni mami iti relasyon mi. Nagkikita kayaw kada Jonas ijay maul. Tatang, saan kami na makaliklik ka ni kasinsilito? Taadan itilikudan mi idi agtimay. Ay, kay nakapagsarita kayaw. Tatang, kaya't nasilpuan tinagupad a relasyon mi. Tasyak kano pa'y laang ti ay ayatin na. Anya nga raw ti planaw. Sanak nga imanukon. Kat na ibagak. Adyak kayat ama isagmak tayo, tatang. Gusto ka, anak. Numaamuan kit di manan ni Doña Candida nga agkit kita kayo. Amangan, no anya manan ti aramidan na kadata. Iso nga imbagak. Kanagpakpakaasi nga asardengan na kun, tatang. Ay, sapay lakuma, tatungpalan na. Kabailan na kanun nga ilaban ti relasyon mi. Ikabilan ama ilaban na ka. Hangam naturay, kinabilag ni Doña Candida. Aramatan na ti kwartana, tapno matungpal ti anyaman akayat na. Saan ko lang nga mo no anya ti pampanunutan ni Insan Eloisa. Gapo iti panagkita da ken Jonas, uncle. Ay, imbaga na kanyak ang nagpakpakaasi ka no ken Jonas. Asar dengan nan ariribukan. Tano maamuan ni Doña Candida ang nagsarak da. Dakdakas manan ti aramiden na. Ket amangan no pakaisagmakan mi da ita. Gusto ka, uncle. Ay, naranggas da dya bakit? Kasla saan amatay? Angam, agpatinggada mutlaang barak. Kinapudno na, isuda ti atapon mi nga akin aramid. Wano nang nguram iti balayo. Uray da kamay. Atapon may adayjay a Doña Candida. Wano ni Mayor Sulumaw. Naman na siguro pinatarimaan nyo ti balayo. Kat kayat yung ti agsubli. Iso pinauram nan tapno awanan subyan nyo. Kinapuno na. Kastamay tiko na ni kasinsin maubaraw. Saan kami lakit day nga agbidaw iti dayta. Talaga ka di asaan mo nga mo do sa dino ti pagnanaedan da kiti agamaton yaw? Madam, ammo tayo no sa dino ti ayanda asyuda. Well, nakita iti resulta ti board exams dagiti CPA. Tanad ijay no anya nga universidad tinagadalan na. No kasta, ijay ti ayanda. Kat adamat ijay ni Senyorito Jonas. Sana mabaling nagsarak manen dagijay. Ipiling ko lakit diti pa nakakidnap kan pa nakapapatay na kita agama. Di kag mulagat. Kundi kag pito tamang ibaga iti daytoy kini Eloisa. Tasikat ti una kapatayan. Niya? No anya ti imbaga. Aramidak to niya. Anya lakit din nagpaiso ti tao. Anya na unay ayat kagura. Wino saan akayat ni Madam Candida ken Eloisa. Nang runa kat
Nakaadalan. Ngangkas itinakon-akon. Saan la amamin bak nang tumutan ni Eloisa. Sa bagay, sobrang tikinabak ng damadam kandida. Narigat aring bawa ng naragsak nga ta ni Madam Ita. Pimanaw ti kakayso na nga anak na. Napatpatag ka di ti kwarta ngam ti anak na. Da kami aminan, madam. Agraman ti pinilin ko nga gwanawan iti lugar da Eloisa. Kat, anyat banag ti panagwanawan niyo, Dawal. Awang kanumat. Kasi tinakunak. Ang mga numabutingan na gijay kapoy ti pan nakauram ti balay da. Ngam sa anak payanap na, Dawal. Agwanawan kayo pa ti makalawas. Kapoy ti pan nakauram ti balay da. Mudalatan nga dagwanwanawan iti lugar da, madam. Un, matkit diya. Ang malaano da itatibiling ko akay tungbalan me. I-report niyo dagos kanya. No anyat mamuan niyo, Dawal. Saan asumina iti panunot ko? Dagiti na ibagad amunit kan Madam Candida. Nga aramiden da kada Eloisa. Hindi mo ne. Ada pangtana amasapul ka nga ada matay kada Eloisa ken Jonas. O no, matay tapay kit di adwa. Agsidsigdo karak iti dayjay. Kat ni Madam Candida. Pabirok na kanuta Eloisa ken ama ipi. Kat patayin da nga aga na. Abay man na kami suot karon niya. Masilwan man ta subsob mo. Ay nadawal, awan mo. Na, hindi nga awan. Nadak dito ang nakatakdir ka nagwapo iti sakom. Kaya't ko asawan, talaga apas-pasurot kalatan. Anya? Awan mo. Saan mo ama tungpal ti imbagam kanyak, asaan ka abasta agtungpal ken Madam Candida, iti imbilin na ken ka ng runa no dakas. Saan mo ka di amay turet at ngaran? Anya? Amok adda manen imbilin na kada kayo kontra kada Eloisa. Anya? Saan mo ako naan, adi na pa'y imbagakan ka? Imbaga na kanya, adi na ipalubos nga agsinubyan da Jonas kan Eloisa. Tanyang. Sus dawal, si bibiyag kapay, maur-ura man ti kararwang. Ni Jonas, sumangpat nga tan. Hello, senyorito! Tanyang, kumusta kayo dita? Ni Mami? Ala, dinamag na kanya. Nupudno nga awan amok may papan iti pagnanaudan da Eloisa ken ama ipi iti syudad nga ayanda. Kat, pudno ka di, asaan mo nga mo, Tanyang? Kat, kanayon kayo mat nga gininawag Awan, senyorito. Saan na nga imbaga? Kasta? Kalkalpas mi nga rod nagsarita itay. Ibagbaga na nagkita kami kuma. Saan na ka makarwar? Anya? Kaya't mo asawan, adada dita? Wan, senyorito. Adada ka no dito'y ili tayo. Saan na nasa idi nagkita kami iti mula? Ay, wan. Nasa una kanyak nagkita kayo kanaw. Wan, anong saan ko nasurutan ida? Ta amok ko mati pagnanaadan da. Ta damot logan da, kan baraw pa No kasta? Adalugan ni Eloisa, senyorita? Patsikalugan na dayjay. Dakkal ti sweldo na iti ayan na kumpanya. Mabalin na ti agkarloan. Kasta ka de? Kat ni Mami, ada ka di dita, Tonyang? Awan pa, senyorito. Ay,
Anya lakit din ni Mami. Kwa, senyorito. Ada ko maibagakken ka. Mabutingakken, madam. Oh, apay. Kwa, senyorito. Agpaggadtigayim ko ken madam. Anya? Senyorito. Agdan ni madam. Kastapay. Bye. Sorry, Madam Candida. Saan ko anatong paltikari ngawan pangibagbagak iti dakas apanggapyukin Eloisa. Maasyanag ngamin iti gayem ko. Anyaman day nga imbaga nito niya kanya. Adda pang takano ni Mami kada Eloisa. Anyaman ang tiga po na. No ti pa nagkita mi. Saan na paimot nga mo? Italaang mata nagkita kami. Ay, anyaman nga tan tinagbasulan da. Sayang, sana ka makasurot nga bakasyon. Ay, kat, inton maminsan akan. Adupay mo ti aldaw. Wan matkit di masapa kayo matlaang no sanding agsublik kung ayo angkat? Ay, uwan ka now. Narigatan. Narigatan ti? Daw, adamanin mang sipsipot kada kamay, kat masurutan da kamay. Angam, no bilang man adda makakita kada kamay, inton sumangpet kamay, isan damot nga tan nga agparbangaw namang sipot kada kamay. Unay lakit di mattinday ta. Ay, saan mo lang nga amo ti kinadakas da sila, anak. Saan ko nga amaw? Tanalaos launay tigura ni Doña Candida ken Eloisa. Basol nga rod ni insan no isot inayat di ka anak na? Ay, wen nga raud. Mata pobre nga may ni Doña Candida. Bak na ngagpaisaw. Kem nagdakas ti ugali na. Apay nga adda kas tangamin na tattao. Ay, wen anak. Diyos na ti kwarta na. Angam apay. Adda aya maitugot na gauray kuseng inton matay. Ay, damdamagan itay nilitaw akasinsin mau. No matuloy tayo abumabain ton agsapa anak kao. Uwan tatang. Ay, agpaisagana ka no iti presko nga ikan. Pagsangpitan tayaw. Maya tatang. Isot ko na nilitaw. Awagan na ka no ti kabsat na. Taiso ti mapan ije aplaya amasapa. Wow! Mailiwak lakat nga rodan iti maitono nga ikan. Maisawsaw iti boneless bagoong. Maikan iti sili. Ayan yan. Ay, maturog tayo ijay tang. Nga masapa tayong matlaang nga grubwat. Ay, kat iso Agpakuyog tayong matlaang ka ni Insan Lito. Bayabayan na ngagmaneho iti panagsangat. Ay, uwan narigatan. Wen nga rutang, kabisadok matkit ding kaya't kung awan parikot. Gusto ka, anak. Saan ko matkit di apang panunutin nga adadaka sa mapasamak kada tayo? Tadapay dagiti kayat ko arakpatan. Awagak tumatigayim ko asang gunyan bayan tang. Adadagiti kayat ko amaamuan ken kwa na. Kastamot ten, amapantayo pa iti police station. Takasapulan dati personal statement tayo. Ay, anak. Damagan ta kano. No asino dagiti ammo tayo nga adagura na kada tayo. Ay, kasta kaday. Ay, kay ibagam nga raw no asino da. Isalaysay ko ti amin kadakwada.
ket makaamudan nga agimbestigar. Ni Mayor Solomon da ito eh. Anya nga tatibagana. Jakla ko masumpatan ka. Hello, Mayor. Kumusta, Dunya Candida? Nasaya at lataw ray ado ti parikot. Amok! Kita pa, iti sumangbay ang parikot mo. Ne, anyat kayat mo asawan. Laglag ibam. Madama pa lang tinaygat ng investigasyon. Iti napasamak nga uram, iti balay dala kay Beken dua akar robada. Tanya kumat pa kay naigak kiti day. Sigon, iti nauding investigasyon, dagiti kamang ti fire and protection. Arson tinapasamak, naigagara ang nauram ti balay. Kan may basar, iti testimonya, dagiti karubada nakakita, iti insidente. Wah, siyak tito duwams, Mayor Solomon. Awanan sa bali. Ngam na bagada at tao ti drag queen, dagiti nakarangat da, kan nakatayan ti pusta. Aniya? Ngamat dan klo dagiti otoridad. Nga adda ti drag queen iti probinsya tayo kan iti Ilya San Mariano. Sinalbag na kita. Kategi daw ko, isarteng mo kuman, Dunya Candida. Day bagagan ka, pagpalutan di bagtong palam, no saan ka dumgag kanya. O sige, bye. Tagitiyonan ba in? Kaya ta sa unday ta? Imay dito'y da Eloisa agap. Payasan ng bagbaga na dawal kanyak. Tunyang! Tunyang! Ay, anya ka din ay madam. Ay, abam ni dawal. Kaya't ko akasarita. Ay, uwan, madam. Mabitlaan taayabak ni Dawal. Anya, mga tantipak pupungtutan ni madam. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mapankan, ta makapungpungtot ni madam. Niya mga tanti pagbubungtutan na. Nilakit din ti kabaw abakat. Laka! Yeah! Atay ta, agpukpukawan ni madam. Sige, mapanakon. Niya mga tanti nakabasulan mi kan Madam Candida. Ay, damdamagan itay nilitaw akasinsinmaw. No matuloy tayo a bumabain ton agsapa anak kao. Uwan tatang. Ay, agpaisagana ka no iti presko nga ikan. Pagsangpitan tayaw. Maya tatang. Isot ko na nilitaw. Awagan na ka no ti kabsat na. Taiso ti mapan ije aplaya amasapa. Wow! Mailiwak lakat nga rodan iti maitono nga ikan. Ama isaw-saw iti boneless bagoong. Ama ikan iti sili. Ay, yan. Ay, maturog tayo ijay tang. Nga masapa tayo mutlaang agrubwat. Ay, kit isu Agpakuyog tayo mutlaang ka ni Insan Lito. Ta, bayabayan nak ngagmaneho iti panagsangat. Ay, uwan narigatan. Wen nga rutang, kabisadok matkit di nga. Kaya't kung awan parikot. Gusto ka, anak. Saan ko matkit di apang panunutin nga adadaka sa mapasamak kada tayo. Tadapay dagiti kayat ko arakpatan. Awagak tumatigayem ko asang gunyan bayan tang. Ta adadagiti kayat ko amaamuan ken kwa na. Kastamot din, amapantayo pa iti police station. Takasapulan dati personal statement tayo. Ay, anak. Damagan ta kanu.
No asino dagiti ammo tayo nga adagura na kada tayo. Ay, kasta kaday. Ay, kay ibagam nga raw no asino da. Isalaysay ko ti amin kadakwada. Kat makaamudan nga agimbistigar, tatang. Apay adiyo yung bagbaga kanyak day tadawan. Awang gano matinakita ng Eloisa kanila kay Ibe, madam. Anya nga awan. Kasalatan di baga. Maruksawak. Imbaga da Mayor Solomon anapanda Eloisa sa police station. Kwakas na ka di. Oh. Ay, nagloko ni Elfin. No di nalaki din nakita. No singmang patagit aga ba? Kaya't ko tiba kasigurado. Ewan, madam. Siya akong timang panakit na. Dayta tinagbanagan ti balay tayaw. Dimma po iti hustaw. Awan pa'y nabatay nga uray may salaang adi narunaw nga adigin na. At dapay duwaan na iraman ana uram tatang. Wal anak kaw. Balay da antim anseng ken da along. Masapul nga agbayad dagiti awanan puso ken awanan asi tatang. Ang saan tayaw akabaalan ida anak kaw. Nabilag da. Igam da tituray. Baknang da. Saan tatang? Dumteng to ti panagpunget ti kinadtaks ta. Ang patsag. Ano maamuan ni Doña Candida. Ti panagkita yaw kini Jonas. Agiwayat manang iti pakairubuan. Amok tatang. Nga agpapanita. Amangan no adamanen binilin na. Naawag akong tigayem ko asang kunyan bayan. Kasarita na kanu ni Hepe. Tapa imbestigar dat iti husto ti panakauram ti balay tayo. Nagturad ka rin, san? Naibagam beta iti investigador? Wen? Panawenen. Tapno ilaban tayo ti kalintigan tayo. Angam, awan pa'y gaway mo katakwatin, san? Amok day tayo, san? Baknang ken naturay. Narangkas ni Doña Candida. Insan? Kastamot ken Mayor Solomon. Ewan, agpay sa dayta. Idi. Agkakadwa da Mayor Solomon ken Doña Candida. Ngam, gapo iti napasamak kada Jonas ken Monique. Sigurado nga agkontrada itan. Ewan na niya. Kat adda pang panunutak insan dito. Oh, anya dayta? Kaya't ko ti makiay ayam kadakwada. Ngem, masapol nga isagana akpay iti husto. Anya aya? Mabalin mo ta pagparangay. Anag kinaawatan kami manen kini Jonas. Anya? Ket no maamuan day ta ni Doña Candida. Jesus? Amangan no, maatake iti luksaw na agraman ni Mayor Solomon. Ay, delikado day ta, insan. Amo kinsan? Ngam iti kanito nga addamet ten mabalin ko nga ilaban kadakwada. Saan ko idan akabutang? Igam na pala ang tituray. Nabilog da. Agpatinggadan to insan. Ket masapul nga agtignay tayo. Tano awan agtured nga agtignay kontra iti panaglablabos ta. Agtali na idlat tati kinadtaks ta.
Agiyaman na, ta nakaawag ka, Eloisa, friend. Wen, Tonyang friend. Kumusta ka mo, tan? Friend, makarwar ka di? Ang kita ta. Ha? Ada kami ita dito ili tayo. Anya? Agpaiso? Wen, agkita ta kuma. No, makarwar ka. Ay, kasano nga ta? Adda ni madam. Anya ko mati ipakadagkan ko na tapno makarwara. Ay, tay talaang Sayang. Sana bali Tonyang. Ada tulad ta. Ada ka din ni Jonas? Ay, awan pa'y friend. Sipod iti di pa nagpakada na kat saan pa'y asimang sangpot. Kasta ka di. Unak no nagawin. Kalpasan na nagkita kami sa syudad. Anya? Nagkita kayo ngagpaiso? Wen friend, saan ana igagara ti pa nagkita mi? Ada kami iti mall ka ni Insan dito. Idi nakita na kami. Wow! Saan ako na nakalisi idi? Akin nasayahan man. Ta nakapagkita, kan nagsarita kami. Nagmayatan? Sige Tanyang, baliwag tumanan ti umawag ha. Bye. Bye, friend! Wow! Anya nga tati aramiden ni madam, numaamuan na daytoy. Sus! Ang mga numaatake, gapo iti pungtot na. Ni Hepe ito yung mawawag kaniyak. Hello, Hepe. Anya di madabag? Anya? Talaga ngay may dita police station dagiti agama ana uram ti balay na. O katanya timbagada, Hepe. Sinong batan dati sa ludsod dagiti investigador no sino ti ataban da? Anya? Saan nga tapan ng amuda manggurgura kadakwada kasta? Kasta ka di. Dunya kandida. Sige, Hebe. Agyaman na kit informasyon. Bye. Dakas kan dunya kandida. Hanggang sa bagay, isumat lang di atapak, tawan mat binilin ko ang mga rami ditikas jay. Anya nga da, numapanagnikan dagiti pulisan ni Donya Candida, tiyaday tilikodan tinabasamak nga uram. Anya nga to tinabasamak kan kuan. Laimbag man dan nakawag ka iha. Wen papa, ibagaklang nga sa anak pa makasugli dita. Okay, kumusta ka mo ditan? Kastoy papa, jaklat na maranaan da Eloy sa kan Jonas. Amom ka di nga imay da ditoy. Anya? Sinarong karanda ka no dinaura mabalay da. Kasta. Kat napanda pa yan imbagay ti pulisya, no asino ti tao amang gurgura kadakwada launay. Anya? Ang mga ninramraman da kayon, papa? Sang kanuman? Nilaan ka no Donya Candida. Nasayaan mo, kasta. Namisuda mo to talaga ti atapan niyo, san ka di? Awanan sa bali, iha. Anya nga tatiramidan da? Kasi narungkaran da tinauram abalay da. Amangan patakder da iti sa bali. Ta, kabalan dangatan? May isa na CPA ako na yun ni Eloisa. Dakal ti sweldo na, no dakal a kumpanya, tinakastrikan na. Mabalin na kasta, gapo may isa kadagiti top 10 iti board exams. Medyo napanakil nga ron no kasta. Ngam, saan na tayo pa ilang nga kabala na dong paren no bilang? Nasayat mat nagpatakder
pader damanan iti balay da papa. Isunto ti pan nakakita ka ni Eloisa. Ang mabayag pa, yung mapasamak na ita. Wala kiti. Ngam, sakpay lang nga sa pulin ni dito'y syudad. Nang rona ka ni Jonas. Malala, aganad ka kumadita iha. Wan papa, saan nakapakadandanagan? Bye! Bye. San ta maklon ti anak ko, tinagbanagan ti panagayat na ken Jonas. Kasano nga tama sa rakak ni Eloisa? Kahit ko lang makasarita, iti nasayaan. Mawatak matkiti. Anya ko matibasol na. No iso ti kayat ni Jonas. Tilaan na sakit. Apay nga isupay. Anya ti addakan kuha nga awan kanyak. Oh. Anya nga tanapadda sa kabirukan pa ba di internet? No may sana CPA. Mabaling nga danagan net internet. Nang runa no dabukod ng opisina. I-search ko man the certified public accountant. Apay kiti nasaan? Advanced technology itan. No adda kayat mo asapulan at tao kan kasapulam launay. Ag-google ka lang. Angkal, talagang may paspasnak ni Eloisa ti panagadal na itilo wenno abogasya. Ay, wen nga raud. Adayo ti magteng ni Eloisa. Kat ta ibagbaga na asumrak iti politika, saan nga adayo ang magteng na dayta? Ay, saan ko akayat no mabalay na? No iso ti arapaap na, palugodaklatan Panagkunak angkal, mabalin na matimang rugi iti baba. Agkandidato kas sangguniang bayan niya umuna. Ay, iso ti makaamaw no anya tinasayaat. Kain iso siguro sinarak na ti kayam na ijay municipal councilor. Sudaitan angkal, numalpas na tilo, kan makapasa iti bar exams, mabalin nan timang rugi. Angam, adalatadanak ko, anak ko. Adabalaag kada kami da donya kandida kan Mayor Sulumaw. Hasaan kaming taon nga agsubli ijay. Ay nga masabalin to na makatutpos pa ni insan itilo, kan makapasa iti bar exams. Sa bagay matkit di Masirip ni insan Eloisa. Amo na ti saksakdaan na, wano saksakbayan na. Ay, saan ko nga amaw? No apay akas jaylatan tikura ni Donya Candida kada kami kin Eloisa. Ay ngam agpatenggadan tumat lang. Nang runa no ituloy ni insan Eloisa ti kunana asumrak iti politika ijay lugar tayo. Angam tirigat na. Ada ijay dagiti buaya akalaban na. Saan nga agnanayon? Ti kinaagom da. Ngata. Lakay kan bakit dan dagijay. Bumato da aya? Sa bakay matkiti Kat gusto ti kunan ni insan Eloisa. No saan tayo nga agtignay? Sino ti orayan tayo no saan tayo nga agtignay ita? Kaanong tupay? Adamat kiti kalintagan na. Kan agyaman tayo taada ni insan Eloisa ang makaiturod amang laban kadakwada. Angam, aring na dimong par itinatibkar apader anak kau. Amok, nga masapol nga damat natibkar a pundasyon ni insan Eloisa. Anya? Kat amom no anya ti pundasyon na? Anya? Masapol ang maala na tirik na kan talek
ti umili. Saan na nakapublic ti may papan ka ni Eloisa? Ha, talaga nga muna tinararamit na. Ti saludsod ita. Nagkita na nga tan kan Jonas. Ay tati pakakaritak launay. Taaring nawan sir-serbik. Kat napat patagday chay ang mamirmirawat ng siyak. Taas sino ko man ni Eloisa na idili kanyak? At amin kanya kabanag asag kuday ti may sa babay. Bakna? Kinapintas? Kanadamat adal ko? Nabapay. Anya lang unay ti nakakayawan ni Jonas ka ni Eloisa. Anya ti madamag dawal. May papanitihan niya, madam. May papan ka da Eloisa kan ipe. Awan, madam. Awan ka no matinap na ba na nakita da? Anya. Mas takas-takatan, di ba ka? Kaya't nakadya sa unday ta, saan daan na pa ni Jay? Kat iti na ang ili, tinakadano na. Siguro, madam, siguro. Agabak da ama pa niya ita muda. Apasisimiyo ida. Anya. Sige, mabalin ako na panawan. Sige, madam. Ay, bandak lang. Nanda ka sa bulan nyo. Ni Hepe. Hello, Hepe. Anya. Imimbitaranda dita police headquarters? Gababay. Ada kaya tiyo amamuan. May papanitian niya, Hepe. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Wisit. Abay, madam. Sino ka di dya kinasari tayo? Adda ka no damagan da kanya kaya police headquarters. May papan ka da Eloisa kan lakay epe. Anya? Kaya tama mo no pudno dagiti bagbaga dagiti chaya mamirmiraot. Diyos, ang mga numamuan dada kayo tinang pauram iti balay da. Ay nadagsin na ba sulit madam? Arason ditong pala. Anya? Tidakas na. Kita dapat duaan ay raman na balay. Naimbag. San asibubukal aprok. Katanya kumaita. Nadagsin tito sa dayta krimin madam. Naimbag kidi tawan na day. Adya kumaita. Sumardeng ka man dawal. Awan pa managdag da siyak. Malaksid no da kayo ti mangibaga. Unang saksi. San mi amarami dito madam. Malaksid no at dag-traitor kadagiti kakadwa. No adag traitor, patayin nyo ang dagos. Anya? Anya kumaita, no inawagan na gadon niya kandila. Saan mo kanya mapanunot, Mayor? Kasanod no imbaga na diyang katulong ang mamirmiraot? Adwata, nagtadkan ko na iti kwarta kasuka. Ipapanaw na. Anya kumaita. Kaya't nasa wan, saan lang siya timang gurkura kadakwana, no di katakuray sikap. At dagadi pa managna kanang tidaking kay di kwarta. Anya? Da kayo madlang dinangyawat kadakwada. Kat nalakalang alusot akbeta. Nga makitan to no anya ti talaga damagan dahipeken ka. No siyak. Doan niya sa lunsod. Isulang tisong batak. Husto ka. Ngam numadak ka mat tinagan. Ibagak akwartata tinaitad kadagijay nga gama. Anya? Sige, makamu ka doon niya kandida. Ngam saan ko ngaminan kadagiti polis. Anya? Sige,
Awanan di pagsaritaan da ba eh. Dangay si kalang tinawagan da, si kalang timasagnan dita. Saan ka magiramraman, tapno awan. Dakdak ka sa mapasamak, kwino sana dumakal na ita parikot. Bye! Tiyan mo siguro ni Donya Candida kad makilganag. Sana paingam amuunay ni Donya Candida. Papanan nyo ka na, Dawal? Yay, police station. Apay ka na. Handa ka no damagan na kini pulis kini Madam Candida. May papani din na ura mabalay da Eloisa. Anya? Sus! Ang mga naadamatan amo dagiti pulis may papan iti inaramid yaw. Anya, tangiwat mo. Mangag na ka ni Madam. Sino kumatag di Bulgar? Anya ti amo yo. No dakit di mo't nakakita idi kada kayo. Ay, sana kasi morot niya. Dalagis tong. Sa bagay, no awan saksi ako nada, narigat ama panagnagan. Puno na da. Uray nakita tayo di tilugan da istong. Sanda matres na kilugan. Tawan plaka na. Nalausamat na nadandana gwinubuteng niyo. Nga mga numabalod kayon. Gapitipan na kaoram ti balay dahil sa Madam. Siyak, mabutang, madanagan. Dahil ka nila nga mamirmiraot, ti makasangok. At dan mabalin ni Eloy sa Madam. Kabalan ng ti mga alay ti abogado na. Uray pa'y alan na amin nakakalaing abogado ano di kampanilyang abogado dita. Sana ka mabutang, Dawal. Madam. Padasan nakakalabanan tapukawag. Sanda nga dito yung lugar tayo. No di ka itilupong. Anya? Apay, saan niya kabala na pukaw ni Dangagama? Bakit din nasaan, Madam? Nga, manya. Awan, Madam. Ano? At tayo gaya man dito ili. Silagan, ti police station. Isa ka na yun, ti Baguio, Madam. Dagayon, ti makamukin Donya Candida, Hepe. Amangan niya di ti mataltalang gutang daya bakit. Kit madakamat na ba'y tinagan ko. Awan, pudno nagkadwa kami kin nagabalayan kami bay. Awan, nagkasardagitan nagmedia Amerika. Ngam nagsina datamaag ti anak na. Sa balitay ayatun na, Hebe. Day dyan ngay Loisa nagbalin nakatulong da. Awan. Sige, Hebe. Nagyan mo na. Bye. Tiyan mo nga ni Donya Candida kat masiriban na. Tiyan mo na nga kat mabut-butang na. Nutusok ni Donya Candida. Abangal numas tuso akpay. Awan pa'y lang, damad ah. Ay, anya nga ta tinapasama. Ang tamag at tukin daw eh. Nalagkaklang alukuyin, agpuno day jay. Umawag sa ni Eloisa ah. Hindi mo't kayam, Jonas. Ang yaman nga tanti bagana. Hello, senyorito! Tonyang, kumusta kayo tira? Nasayaat, Mat. Da kayo? Daytoy. Plano nga rin tiagbiro kiti panggadag ditoy. Tapno, agnagadag pala ditoy. Anya? Sumurag ka iti trabaho? Idin to tagdamat negosyo yo?
Kaya't ko tito magdari ti bukod ko asaka. Adi mangnamnama ni mami, Tonyang. Anya? Tano manugot lakit din ni Eloisa. Asilpan mi tinagupat a relasyon mi. Ure, laksidon na ko ni mami. At napag sa pulag. Nagkita kayo kadimanan kan Eloisa? Saan pa eh? No, senyorito. Ada itid ko nga impormasyon kan ka. Anya dayta? Agad adal ka no iti kinaabugado. Anya? Iso nga amumon ti pagistambayan. Kastagayam. Inikkan na kiti idea to niya. Kat amok akaadwan ng agad adal iti abugasya. Kat rabi iti klase da. Siguro ah. O sige, agyaman nagto niya. Ayun gayam ni mami. At ka din dita? Remorda kan dawal. Ay, talaga saan ngagtal na ni mami. Inayabanday jay police station. Ha? Apay? Kaslamat may papan ka no iti pan nakauram ti balay da Eloisa. Anya? Wan, senyorito. Amangan no iso at talaga ti atapan da nga adda iti likudan ti pan nakauram ti balay da Eloisa. Sige, Tonyang. Bye. Ay. Ni mami matlang ti mang daddadaal iti bagina. Itinagan na. Kanayon ang may ramraman ken mapagat atapan. Anya ka di atalaga ti aranamidan ni mami. Ay. Awaga kinton madamdama. Saan ko diretsaan asaritaan? May papanti na sa ni Tonyang kanya. Amangan no makabil ni Tonyang. Atapon na nga isuti ng idanon kanya. At daawag ko. Ni Monique. Anyaman nga tanti ibagada ito eh. Hello? Nakaawag ka? Anya ka dito ibagam? Kahit ka lang makasarita ko, ma. Kahit ka kumustaan. Saan mo kaya? Monique? Sorry na madisturbo ka, Jonas. Kailiw ka lang kami na makita. Okay ka lang, Monique? Yes, of course. Sana pa'y magnagbagtit launay. Gapoy ti panagayat ko kan ka. Monique? Saan lang nga dandanin nagbagtit? Nutikat super maag. Anya? Amok lang arudan na din ang kayayatan. Ngam apay nga agayat, aklatagan ka. At tuyang klata di makaaklo ang di ginapudno. Adi nakayayatan. Taday jay lata nga iloy sa mamirmiraw kan katulong kayayatan. Dahil ka di lang ti ibagam, Monique. Sorry Ure anyat aramidak. Sa anak ang makarik na iti ayat para ken ka. Malaksid iti pamatag iti may saan na singad ken napatag agayam. Ken sapay la kuma. Tamaawatam dayta. Nadudugan to'y pusok ka dagita nga ibagbagam, Jonas. Ngam, awan mabalin ko. Amangan nagpakamatahyak kasi katiga po na. Konsensyaan na kadi, Monique. Saan? Ibagbaga ka ang tipod, no? Ngam sakbay ang ibusak ti biyag ko. At damay patayan nga muna kada kayo adwa kini Eloisa. Amom kadi ti sasawang? Amok! Katsika ti unaan, Jonas. Anya? Aramidom kanyak ti kasta? Juan, tapno awanan makaikot kan ka sa bali. Makulkulaapan ng ti panunot mo, Monique. Awatom ko man. Asaan adata tinaituding para iti tunggal maysa? Ay ayatan ka, Jonas. Nga mulitek, saan ko may palubos na agtinag ka kini Eloisa? Monique. Tandaan ang dahito, Jonas.
Laglagi bang kuma? Seryoso ni Monique. Ket mabalin apod no nga aramidan natin bagana. Anya ti aramidak. Anya ti maaramida. No talaga asaan ko ang masursuro nga ayatan. Talaga seryoso ni Insan Eloy sa uncle. Ay, un nga raw ka na. Day tama ti pagdandanagak. Awan rong bang apagdanagan nyo. Amo ni Insan Eloy sa ter aramidan na. No apay nga main, akas to'y latan ti panangiro rumenda kada kamay. Day tangarod. Husto ni Insan Eloy sa. No saan nga agtignay. Asino ko ma? Ay, naapo aya. No saan nga agtignay ita? Kanon tupay? Ngam, saan nan apagparikutan? No, mapan, dagiti kararwada, ida impyerno, dagijay at tao. Angkal, naawan makaiturod amang kontra kadakwada. Agnanayon latan akas jay. Kat nakakaasi dagiti pada tayo anak kurapay ama idadanos latan akanayon. Saan ko ang makontak ni Mami? Nalabit nga dapay lang iti police station. Anya kadi dagityar aramidan na. Ay, tinasayat. Ulitak man nga awagan nito niya. Barang no, simang peta ni Mami. Kat nakaidop lang ti cellphone na. Nakaawag ka man matan, senyorita. Tunyan, saan ko kami na makontak ni Mami? Nakaindap sa ti cellphone na. Simbangpad ka din? Awan da pa'y kandawal, senyorita. Kasa na balay, Tunyan. No kasano, agawid ha. Ay, uwan senyorita. Kaya't ko akasarita husto ni Mami. Saanan na nasayat na gitar aramidan na. Sige, senyorita. Sige nga ro, Tunyan. Bye. Bye, senyorita. Sumangpot ni senyorito. Kumprontaran na ni madam. Ay, kasanon, no siya to ti pagpupudutan ni madam. Taatapan na siya tinagipulong kan senyorita. Ay, susapo. Kurang na lamar ba ti balay ni panalbag ni madam itiri daw ti kwartuna. Nandani na pa'y dinong paritay. Inlukat ko tirita. Anya ka ta tinapasama? Sakpay lang ma. Tasumrot dito ni Dawal ta. Agtamagat kan kwa na. Niyang. Agkapiyak man. Anda ka din na po doon no? Ada iti dispenser. Kanayon mat anak kasaksak da ita. Alaman nga ron. Nadaga ang isong agkapiyak. Anya? Ay, baliktad samat ti ulo mong Dawal. San man? Pangkundray ti dagaang ti kapi. Ang mga no kayat nak nga wino trip nak nga itimplanton niyang my loves. Anya? Salamat kan. Sige. Ngam iti may sa akondisyon. Anya dita. Ibagam kanyak no anya tinapasamak iti napanan nyo. Takas taunay pungtot ni madam. Tangiwat mo, nagbigsa. Ay. Hindi talaga yam. Nakala problema to niyang. Apay, anya tinapasamak. Itimplanak pa ya. Sigurista? Alaman langat. Mabitla. Kasta, tapno kadkadwata.
na nagimas si Timblando niya. Patiray, oh. Ituloy mo na adi ibagbagam itay. Tangiwat mo kunak malain. Nagpigsa. At dadagitisan nginaklo ni Madam. May papahan ka ni Luisa. At kapwede na na. Awagan damot ka no ni Jonas. Iya police station. Anya? Kanurisi ka. Paapoy ka na. San ko nga mo? Ngam nalabit pagdamagan na ka may panggap ka ni Luisa. Isungag sa kana ka at niya. Aya? Uy, anya ko matipipiyang ko dita. Tiyaw na ma. Nakadaka mo. Kat nukas ka sa no. Amangan no papanawan na ka ni Madam no agbidot ka. Anya? Isu amat kan. Agasawatan tasak ti makamukhang ka. Anya nga ang kasawa nga ibagbaga? At saan tamag nga agayan hayat? Saan na masapol basta mayat ka. Total ka talaga kamot ngay ayateng ka may labs. Anya? Nakasawatan. San na ka na mabali na saktan ni Madam. Tas yak timang salaknib king katon niyang may labs. Ko na mong damat kan. No talaga ngay ayatan na. Makauray ka dawal. Di nakapuraan. Tunya. Di ka no makaanos. Isot makagunod. Wow! Nukastada ng namak ko niyang akan ano sa... Rumbang laang. Saan amaala itiin na pura day jay? Tay ko nangarod ni nanang ko. Ti panakiasawa kat saan akaslap panagisubo itiin na poy. Ano napudot kat mabalin mo ayola. Klaro, dawal. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sa dino ka ditayan mo, Jonas. Sumangpet ka, takaduan na ka mangimato ni tinegosyo. Talaga sumangputak, mami. Kaya't kayo akasarita. May papan ka dagiti mapaspasamak dita. Anya? At daman kaya man na ipapasol kada kayo. Anya na ipabasol ng ibagbagam? Anya dayta, kan asino tinangibagakan ka? At dagayim ko dita, anak ang iti damag. May papan iti pan nakauram ti balay da Eloisa. May sa kano ti maatap, nga da iti likodan ti amin. Kat asino, siya ka di? Sigon iti nangidanon kanyak, mami. May sa kano abak nang, ti atapon da ama ipe. Analaos ti gura na kadakwada. Anya? Katawanan amok nga dagura na kadakwada. No saan ada kayo? Alawan! Maluksawa ka talaga. Anyala unay aya ti panggurguraan nyo kadakwada. Pinapanaw yo lang arudin ida. Di nakman kundi na rin nakasta. May sapay apakabusurak. Anyat araramidam. Sapsapolem ka di, da nga Eloisa. Tapno adya. Tapno ituloy mi ti relasyon mi aginupit yo, mami. Adya! Talaga ka di asupsupringan dakon? Lading itag. Ngam iti dayto agundaway. Saan dako na malapdan pa'y. Uray anyat mapaspasamag. Sa pulat ni Eloisa. Lading itag, mami. Kaya't mo alaksiden kan nga anak? Sige. Adda ka na kayo dayta. Total, sandak mo tapat-patgan. Tatila ang kwartayo. Tila ang kinabak nang yun, tinapatag ka na kayo. Pinitip ng ti cellphone na. At dadaman ti pungtot ko, nitikas jay ngayon baga na. Kapungtot ko na unay na dyan kay Eloisa, haginggat si Bibiagak. Jaki palubos ngayon sut maasawa ni Jonas. Pangulan ni Eloisa kung dadang na ko na yung Madam. Kat kasi tibilin ko, kidnapin nyo ida. Patayin nyo ida nga gama. Sos, natagsang na ba sulit ang Madam? Ang mga nuday tangag paiso, ti pakalungsutan nyo, iti pagbaluran. Kasado ko ba? Noon natayin na kaya, awanan ti parikot. Da kayo lagi di tatapon da. Uray pa eh. Sino pa timang pabasol kanya?
kat natay danto. Dagiti ka kabagyan da, madam. So dati mangitaron ka na kayo. Uri anya tararamidin da, baknaga kat saan da kakabala na lampanan ng runa no iti korte. Madam. Iba ka blang, no saan mo kabalan nga ramidin ti kayat ko, dawal. Ta mga laki ti sabali, ang mga ramid iti dayta. Kasta ka rin. O sige, madam. Bumiro kayo iti tangdanan nyo. Talaga kasta ti ramidin. Nga, kaipapanan mo tanday ta, ti pa nagsapol yun ti sabali at trabaho yun. Ikatanda kami. Natural! Tawanan ti Silvio, nang runakan ka. O di aramidin nyo, madam. Sige, ibagag ka dagiti kakatuwa ka pumanaw kami. Anya? Awan mabati ure mesa. Oh. San lang alita, madam. Sang kamay sa kami amapan. Ikimasik na ag-report kami, matan. Anyat i-report yun? Tapno saan na marigatan dagiti pulis. Da kaming tagbalin na witness. Kadagitar aramidin nyo. Parang lumagaan mo tibasol mi. Nabilin kami lang. Saan nakman na pagpugtutan dawal? Saan mat, madam? Ibagbagak lang tagpwesto. Kanada mabalin niya pagkamangan bilang. Mapan kami kin Don Gonzalo. Tangay amumi aga sa pulan na titao. Sige, madam. Panako. Pimado mo ko. Dawal, mabit lang! Hasta unay mo't lang butang gan pagpagasi nakakatwa. Di mo na siguro kit kabalan nakakilgaan. Uso ka talaga, kawal. May pakilaw na ititanakan mo. Talaga. Awan ka butang ko. Kaya kulangot di agaramid ko may tinasayat nga mawang undaway. Nawati ang putang di madam. Nagado ti amo tayo nga illegal nga ramid na. Punreda. Itong das, apakalungsutan man di pagbalunan. May turod na kiti na pagitaan, dayjay at tao. Madam? Nusan ko lapang panunutan nga adot amo ni Dawal may papan kanya. Talaga pagtalawag. Sus Mariusip, anya nga minti imbagayo kan kuha na, madam. Saan mo nadamagan to niya? Ang maguray ka man. Ha? Anya timbagbagam ka ni Jonas. Si kakaditi nang ibagakan kuha na, iti may papanitipan nakauram ti balay da Eloisa? Saan, madam? Sigurado lang, apod no ti bagbagam to niyang. Tanumabak, si kagayam ti aginandanon ka ni Jonas. Si Kati umuna apagtalawag. Anya? Ay, talaga saan, madam? Pexman, mamatay man ti Superman. Kwa. Puno nga awan amok tita, madam. Kan, imawag gayam ni Senyorito Jonas. Sumangpot ka now. Nasaya atap na makapaglinawag kami. Di na imbaga no kaano ti sangpat na. Day tapay ti may sa pakasurunak. Imbis sa tulungan na kiti negosyo me. Day jay kiti na babae ti pagdadadaalan na iti panawan. Talaga ka na in love kini Eloisa, madam. Ha? May sakapay. Amok nga dut amom may papagdadakwada. No ita, awanan, madam. Narasrasa ipay ngam kwaris mga agsarita kami kini Eloisa. Tanya ti amom may papankan kwa na, ha? Adan trabaho na, madam. Kan agad-adal manan. Aniya? Mga ala iti abugasya ka no. Ha? Agraraman, ambisyosa. Ket no kaskas ano, may santol nga abugada ni Eloisa. Oray pa'y abogada, anya ko ba? Di ko na mabuti nga kan kwa na? Amukmat, madam. Saan nyo akabuta? Sino kumamat ni Eloisa kat may salaang anisnes? Talaga mat! Uray pa isa nga puno nga Eloisa nga abogada kas kadaan niya pa dita. Sana ka mabuteng kan kwa na. Sus, naimbang man tanay turod mga imbag at kasta. Kasta unay pungtot na. Ito niya kandida. Kabutang ko. Susun niyang. Saan nga paling kanya? Tawal? Manumot lang ng dapat tiyang sinanukay ko.
Anya? Di naklapadpadasan ang gunakmanan. Tamay sa lang nga bala ti muging na. Pong! Natay. Nagluko ka talaga. Nalungwak to niyang lukong na. Ngam nasayatak. Nasayati tao kanya. Apay, anya ngamin tinapasamak nga agpay so aya. Medyo nga ron. Payaban na kanumat ni Jonas. Taisot ng kumpirmar may papankan na Eloisa. Nupod no anaadam dahi ti relasyon. Kasta tinaipagakanyak ti kayem ko a polis. Pudnumat. Kan, saan mat nga taapagtalikodan ni Jonas dayta? Amo na. Kat nupod no kano. Asa na kayat ni Madam ni Eloisa. Dakasan. Pudnumat dayta. Kaya't kano lang nga mamuan na kiti polis. Nupod no akalukluk sa launay ni Madam dahil sa akin ama epe. Tembaga na kayam ka na kiti polis. Nagtidaw ka no ni Iloy sa itinaklakatad. Nakasukat ti ayat na aking Jonas. Anya? Kasta ka no timpar po ni Madam ka na kiti polis. Katnamnamaan na. Amas patsyandangam tanyaman ngay bagbaga ni Iloy siya. Di, agparang winurumwarto ang nagparbo ni Madam. Isus, ano yan? Wan, kat daitam ti may sa amang imamagkan kwa na to niya. Anya ngamin ni Madam. Kanayon amay ramraman iti problema. Ano pa, tisan mo nga mo may panggabgan kwa na. Anya ti kayat mo asawan. Anya, ti saan ko nga amaw. Ha, parikot mo tayo ta. Saan na nanas ka na binsa-binsa. Agpaliiw ka nga minto niya. Anya? Sige kitin. Aklunan akong tapnawanan di pariko. Che, aklunan nga. Nagbarakon. San ka kadingag sop-soplada, labs ko. Che. Bumakat ka daras no kastalatan. Kat, anya nga ron maaramid ko, no kastaak ka talaga. Basta, uray anya't mapaspasama, labs ka talaga. Anya? Nakasagana kamangilaban kang ka. Kahit saan ko ngay palubos. At ang ran na ka ni Madam Candida, over my dead body, Tony ang my labs. Anya lakit din ni Dawon. Irang-rang nalat tirik nala. Sa bagay, nasaya at ni Dawol kanyak. Tay talang, sumusurot latan ken Madam Candida. Uray dakasak, tungtong palin na lata. Kasan, no anda makariri takas ti mapasamak kan kuana. Uy, di pa'y nabalo ka dagos. Kasan, no matiliw dagiti pulis kat mabalo. Agparikutak lakot nga raw. Patawag ko. Ni Eloisa. Bye, Eloisa, friend. Amok. Naglaw ko ang naratsakan ni Eloisa iti imbagak. A pinaayaban ti pulis ni Madam Candida. Angam. San amabutik ni Madam Candida iti dayta? Di amo nagat magatang na amin abanag di ti rabaw ti daga agraman karbengan ti tao. Nay, agtamanan awag ko. Nimot Senyorito Jonas daytoy. Hello, Senyorito! Tonyang, ada ka din ni Mami? Hawan, Senyorito! Rimwarda kan dawal. Kasta ka di? Asa na bale? Agawid ag. Tamangalag iti arwata. Tatang trabaho dito syudad. Kasta ka de? No, makasaritak ni Mami. Nasayaan. Ang no saan, okay lang. Amangan no agrikar kami lang. Ay, dayta at irigat na, Senyorito. Sige nga raw, Tonyang.
Kastapay. Wan, senyorita. Sumangkot ka na ni Jonas. Kat mga lalaang iti arwadan na. Kat agtrabahon ijay syudad nga ayanda kat Eloisa. Panag ko na kangkel, awan mo't lang pagbambanagan da, ta adot kwartada. Ay, amok daytan. Ang amuray kaskasanaw. Naamuan na nagreklamo kami. Ngam amangan no gapot pungtot na, kaya tagiwayat naman iti dakes kontra kada kayo kin inisan. Ay, naibagak metkin kwa na daytan. Ang saan da ka na, basta makaiwayat iti dakas kontra kada kamay. Ta adda reklamo may kanakan. Ang naturay kan impluensyado da, Uncle. Ay, agpatinggadan tumitla ang litaw kanakan. Ay, wan, Uncle. Saan ngagnanayon ti dakes nga aramid? Dito yaklangan amang likaw. Ta traffic iti sentro kan main road. Agawid ako. Agsubli ak matlaan. Anya nga tati masao ni mami. Numaaman na nga agsubli ak matlaan dito syudad. Ken agtrabaho ak dito eh. Anya nga tati. Naglukon day ta driver. Nakasignalak mo't nga agsikwa kiti kanawan. No saan kami nakapagpreno adwa? Amangan no. Pudno ka diti makitkitak a driver ti kotse. Ni Eloisa ti dimsag a driver ti kotse. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Asino ti mangipagarop? Nga agsabat ta iti kasjay pay apasama. Juan Eloisa. No, saan ka nga agapapura? Mabalin ang mapantay ti may sa restaurant. Okay. Saan ka apabainan, Jonas? Kat ko ma, dahito yan ti pangrugyan ti panagsubli ti kinasingad ta. Oh, anya, mapantan? Umuna ka, ta sumaruno ah. Maragsa ka na. Tanaadaan tamanan iti gundaway nga agsarita iti personal, Eloisa. Amangan no anya ti panunutem, Jonas. Pinagustuhan ka, ta bale multak iti dandan ni panagdinmong partilugan ta. Kasta ka di. Eloisa. Ad-adapim mintas ka. Kan dakelan ti remang ayan ti biyag mo. Adan bukod mo alugan. Tibiyag kat kaslapilid, Jonas. Wen, mamati ak iti dayta. Kano na pursigi ti may sa tao? Amang ragpat iti arapaap na. Kan bendisyonan ti apo. Maragpat na ti anyaman agol, kan vision na. Bodno dayta. Kat, amom ka di nagyami amanak iti inam. Anang iruruman kanyak. Eloisa. Kanagyaman na kiti dayjay nga inaramid na. Taisot ng patibker kan nagbalinak karit kanyak. Kasta ka di. Kanagyaman ak iti imbayad da akatukad ti papanaw mi.
pananglipat ko ken ka. Ket nalipatan na ka din. Ibagam ko matiag paiso. Tano siyak. Aging kita Eloisa. Si kalat tati na kaitalimang iti puso. Jonas, Ado na tawan tinapalabas. Nagdina kami pain ken ni Monique. At igapo na ang nagsinan ti dalan mi. Ket gapo iti napudno a panagayat ko ken ka. Taim paro pagkadakwada amin. Nga agpapan ken ni Mayor Solomon. Ajak na isuro ti pusok a nagayat iti anak na. kasta? Iso nga, ag-divorce kami. Tapnuan niya. Eloisa, kaya't ko aswelpuan ti relasyon ta. Matakderam ka di, Jonas? Saan nga ta apas-pasurot kan tumatlaang itinam? No idikat saan ko na isikir ti relasyon ta. Ita, ilaban kon. Nga ta? Saan ka pabasulon iti napasamag? Ngam nagbidot ta adwa. Tapulos adi mo imbagbaga kanyak ti inaramid da mami. Babalawan na ka di. Saan matkit di? Angam ko ma, kinontak na. Tanakaiwayat akmat iti addang. Saan ko akayat nga dadaka sa mapasamak kada kami kanitatang? Tanusan kami nga agtungpal idi iti kayat ni mamim. Dakas ti mapasamak kada kami. Anya? Iso anapilitan kami apimanaw. Ken saan ako na nagpakadakan ka? Tawanan ti gundaway. Ken saan ko akayat amaamuan ti sabalik ti ipapanaw mi. Kastagayam tinapasamak. Katsa ka mo. Nga dain ti daadakkel agatad ka ni tatang. Awan maaramidan na no di ti mangawat. Ngam saan ko nga inlako. Ken insukat ti panagayat ko ken ka iti kwarta. Anya? Ngam imbaga ni mamim. Nga inlako ti ayat ko ken ka. Anagkidawa kiti dakkel agatada akasukat ti papanaw mi ken ni tatang. Ken pananglipat ko ken ka. Nga uray na sakit ken nagibturag. Inkarigatak para lang kata kami ken ni tatang. Sa balit imbagbaga ni mami. Iso agapot sakit tinakam ko. Imadayo ak. Tapno mailiwliwag ko tinapasamag. Ngam, sinurot nak ni Monique. Ken, agasawa kayon. Awan mama ay na dayjay. Tauray mano atawan anag din na kami. Ket saan ko anasurusuro nga inayat. Tas si kalat tati na kaitalimang iti pusok, Eloisa. Kas napudpud no matan niya. Pudno ti ibagbagag. Tsaka mo. Ngam inkarikon asaan ako na sumrek iti dayta abanag. Ngam kiti. Parang ayak tibiyag mi ka ni tatang. Tapno saan kami ang maikus-kuspil kan mairuruman itiag nanayon. Eloisa. No pa'y kasa. Agyaman na kiti kwartangin tada kada kami. Tay naramat ko anang tunoy iti harapap ko. Ngam di kagdanag. Isublik to tinasao agatan. Tapno saan nga ibaga ni mamim nga agrup-ru pa ak kwarta. Awan mo't kat ti parikot, Mayor. Taawan mo ti ebidensya amang itudukan doon niya kandidat. Nga iso ti akin nakam iti panakauram dagi diya babalay. Awan mo kat ti ahibe. No pa'y kasta, iso ti number 1 suspect. No ibasar ka dagiti testimonyo dagiti saksi.
Ken may basarag ti testimonyo manipod karag iti masaknan. Anya nga ro ti managan na itahepe. Mangala kami pa iti kanayunan nga impormasyon nang runay ti anak ni Doña Candida ani Jonas. Kasta ka di. Sa balid ang itimbaga ni Miss Eloisa de la Cruz kanang itimbaga ni Doña Candida. Andan na ibagakin ka, Hebe. May baban di po na relasyon da Doña Candida ka ni Eloisa. Nagbali na katulong da. Hanggang siyempre, saan na akayat ani Eloisa tagbalin nga asawa di anak na. Ngam ti katulong, wendo ni Eloisa de la Cruz, isoba day ayatan ni Jonas. Mayor? Kinapon nun na. Ti anak ko aga kaisona ani Monique, ikayat ni Doña Candida para iti anak na. Ngamaagmat ti anak na. Tati kinaikayat na agad ti katulong. Kasta ka di? Nga manyang aron ti maramidan, no di na kayat ti anak ko. Kat nagkasarda ba yun ni Amerika? Nagdinatay ti manuantawan ni Jay. Ha? Naimbaglangan, ta saan daan naganak. Anya lang unay tinangayatan ni Jonas iti dadya akatulong. Super pintas ka di? No, idiligid anak ko. Adayo anapin pintas ni Monique. Sa nagaputas siya kiyamana. Sa bagay, nagduduma ako na ti panagkita. Ngamin solto kada kami na itahebe. Ngamkas tinakunak. Awan mabalin. Sige. Bye. Bye, Mayor. Ay, ayat ako nada. Yan, may basar ko ka nagiti testimonyo nagiti nakasarita mi. Dakkel at talaga ti posibilidad na nga adda pa kay naikan ni Doña Candida. Anda ka magtan, senyorita. Wanton yang. Kat da ito eh. Adda pa sarabok ken ka. Ay, wow! Akihaman na ka, senyorita. Ano sa munday ta? Peanut brittle ken t-shirt ijay bagyo. Akihaman at launay, Ewan gayam. Ni mami. Awan na pa yung magkandawol. Kuma, makasaritak pa eh. Sakbay ngagsubla ki syudad. Ala, itaman pa yung agring ti telepono iti salas. Ay siya kung timang sungbat to niyang. Nilakit di mami ti kasapulan da. Mercados Residence. Hello? Mr. Jonas Mercado? Di hepe ti pulisya di San Mariano na ito, sir. Uwan epe. Shak. Anya ka diti may paiko kada kayo? Mabalin ka di nga wisil na ganit yung opisina. At alaing nagti kayat mga i-confirm. May papanitian niya, sir. May papanitipod no ang relasyon niyo kan ni Miss Eloisa de la Cruz. Okay, sir. Umayak. Agsyawarak laang. Tasang sangpot ko manipod iti biyahe. Thank you, sir. Sige, bye. Bye, sir. Para iti anya dayjay akayat daam amwan. Si mangpot ni Jonas ngam napan iti police station? Wood, madam. Imawang ka no ti hepe ti pulisya. Ay, salbag. Tanya di pagada ka ni Jonas. Hindi tati saan ko nga amaw. Apay nga minadinak malay nuray ni Jonas sa pinmadaw. Kalpasan anak ka shower ken nakapalos. Napanon, madam. Anya nga tati bagada kan kwa na. Tamagan yun to no sumangpat, madam. Awan mat amok iti dayta. Ada hindi yami tinapasamak nga uram iti balay da Mr. Felipe de la Cruz. Iti barangay Nagpanawan to ilitayo, Mr. Mercado.
Nadamag ko lang, Chief. Tawanak dito eh. Adda kiti may sa asyudad. Naibagat ikatulong mi idi mawagak. Kasta ka di? Pudno ka niya sigod na katulong yon ni Eloisa de la Cruz. Uwan, Chief. Kaya nagayanayat kayo. Uwan, Chief. Yung sana kayat ni Doña Candida. Ti mamam. Uwan, Chief. Iso nga inaramid amin ni Mami ti pamuspusan. Tapno agin na dayo kami. Pudno ka di, ang kinuwartahan na kailangan ni Miss Eloisa de la Cruz. At imawat iti dakkalagatan, akatugad ti panangisina, ken yadayo na ken ka. Sana po no dayta, Chief. Sana maaramid ni Eloisa dayta. Gaputay ayatan nak. No pimanaw daman, gaputa nagbutang da kano iti pangta ni Mami kadakwada. Ano di da pumanaw, dakas ti mapasamak kadakwada nga agama. Kasta? Uwan, Hepe. Nalaos tigura ni Mami kadakwada. Nang runa kin Eloisa. Tadi na kayat, amay salang anak ko rapay ti asawa. Ken may kamang iti pamilyami. Naulpit ni Mami, Chief. Tayong paidam na ti pakaragsaka. Wano, pakasik ng ti puso. Okay. Ano ti kasla kapanunutan? No apaya pinauram ni Doña Candida ti Balayda. No, kas pangarigan ta isong agpaiso tinang ibilin, iti pan nakauram ti Balayda Mr. de la Cruz. Ano kairamanan pa iti dua abalay, akar rubra. Ti kalabas. Namo makapinalagdaan dati Balayda. Nang runa iti bubungda, Chief. Ket ti amok di tarason. Iti bukod ko at Jory. Impagarup siguro ni Mami. Ngagsublida ama ipekan Eloisa. Iso atap na awanan sublanda. Pinauram na ti Balayda. Okay. Amom ka di ti ayandam Mr. de la Cruz, ken ti anak na? Uwan, Hepe. At dada iti may sa asyudad. Nagkita kayon ka ni Miss Eloisa de la Cruz itinabi? Uwan, Hepe. Sakbayan nagawidak, nagkita kami. Ket ado tinamak maipapan iti naramid ni Mami kadakwadang agama. Iso ang nagbutang dan nga agsubli ditoy. Bagtadakan, Apo Jonas Mercado. Unay mo't dayta na kunayo, Mami. Naimbagmanta na surutan pa itidalan mo agturong dito eh. O anya timbagbagam ka dagiti pulis. Anya't sinalsaludsod dakin ka. Anya mo tinsong-sungbat mo. Mami. Anya't dinamagdakan ka. May papaniti dayjaya katulong. Anya nga minti imbagbagayo ka dagiti pulis. Nagparbo kayo manan ijay. Anya nagparbo ti bagbagam. Amuyo, Mami. Ti kano mairuruman. Ni Apo Diyos ti manarakan. Anya? Kan agpatingga ti panaglablabas. Kan madinga aramid. Kaslaki din imbagamadda kasak. Sikapay kiti nga anak ko ti mangibagbaga kanya kiti kasta. Alawan, Mami. Malusutan nyo dagiti basulyo dito irabaw ti daga. Ngam saan nyo ama itarayan inton mapantayo ijay langit. Anya? Di nakpagsawa ni ti kasta tasada kada ka sa tao. Managtulong ak. Ti Diyos lang ti makaibaga. Nupod no anasaya at kayo. Wenno saan, Mami. Oh. Kaano pa yan nasursurong ti bang sungpasungpat kanyak ti kasta, Jonas? Sipod na riknat. Asandak nga ipatpatag ng anak yo, Mami. Katla dingitak. No saan dakon ang mapasurot kadagiti kayat yo. Aniya? Ken kang runaan ti amin, Mami. Saan dak amalapdan nga agayat kin ni Eloisa.
inaltawag dito mo. Tabarang maranaak ni Jonas. Wano ori ni Eloisa. Nga mawan naranaak kadakwada. Kaya't kung tisumuko. Subliak sa langan ni lugar mi. Kasaritak langan ni Papa. Tamanangdan kami ti private detective amang biro kada Jonas ken Eloisa. Ta naparikod na tayo ha. Siya kung timakam mo. Kabalan ta timang bayad iti private detective amang sapol kada Jonas. Agyaman nak Papa. Aging ta. Saan ko malipatan ni Jonas? Iha? Yung sa palin ti agar-ari iti panunot ko. Kura. Anya garo ti planom. No nagsinubyandak ka ni Eloisa, riribukak ti biyagda, Papa. Kalpasan na, mangbili na kiti hard killer amang patay kadakwada adwa. Nasakit med para kanyak nga ama. Akas ta ti pagbanagan ti anak ko. Ngamsan ka kumangag panunot iti kasta. Aklunag. Nga damot dagiti mararamida kabidot. Ngamsan ka kumangag basol iti nadagsan. Saan ka ngagpakadakas? Gapon lang iti maysa alalaki. Nakita mo niya? Awan nagbambanagan ti reklamo da Eloisa kontra kanya. Madam? Sa balya talaga no adut kwarta. Sino nga tangagpaiso ti nang pauram iti balay da, madam? Awan namok di taton niya. Kas nakita mo, nagtadak iti share no bingay ko iti naitulong ni Mayor Salomon kadag iti aking balay. Iti duapay anay rama na nauram. Kasta ka di, madam? Wan, isong adan balay da. Ngamda Eloisa, awan latta. Ha, saan ko naparikot? Naibagkadakwada tadan trabaho da itsay nga ambisyusa. Kinasayaat mo, tawanan subhiyan da. Tadyak kaya't nagsubli na pa dito'y San Mariano. Awan parikot dita, pinsan, uncle. Nakasarita ko ni Engineer Ilay, insan. Iso ti mga ramid iti simple a plano na. Iso mangbiro ka iti nalaing a karpintero. Ibagam kini uncle mo Martay. Nalaing a pormanday kay. Supervision tulaang ti aramidin ni engineer. Di pa lang arod 2 grados ti paaramid mo, insan. Mabalin mo't. Ang amangan no saan amal pas adagos, ti second floor na. Ay, kabaalam day ta, insan. Mabalin mo mat ka ti ag housing loan. Ken may sa, dakkel ti sweldo mo ako nun, ta na i-promote ka. Wan mo't ket di Ang mala, makitan to. Ay, mabalay nga unaan dati ubo na akad sa aran. Wan, insan. Sige. Kasaritak ni Engineer Ilay. Ang laglagi pa litaw. Pagparangan tayo, anala kumen day aluti may. Ken sana bali insan. Mabalin nyo nga ibaga. Akasaritak tumutlaang ni Engineer. Nga iso ti agparang ang nakagatang. Ken agpatakder iti balay na. Ay, no apay kit di mo ta saan nagpatpatingga day adonia kandida. Ket amok nga ad-addaman ng tiluksaw na. Tapi manaw gayam ni Jonas. Ken addan trabaho na ija syudad. Sigurado lakit day nga atapon manad ni Doña Candida ang nagsinubyan kayaw. Simbang peten ti anak ko kadadaplano na Doña Candida. Kasaan ko kaya ta makarami titidakas. Iso mabalin ka diya kasaritak ni Jonas. Awanan ni Jonas dito'y balay. Nabayagan na sana sumangsangpot yan ako. Pag nanagdan na nga dita,
Nagsubli ka din di Amerika? Diyan ka mo. Ngam nagsubli iti syudad nga ayan ni Eloisa. Saan ko nga mo? Nuwag sarsarak na kitin, katin tuloy dan ti relasyon da. Sinalbag. No maamuan ni Monik dayta. Adadan ngagsagit tinakam na. Awan mabalik ko. Nga manaplanok aman ang dan iti private detective amang biro ka na kuana. Sanlangan ni Jonas no di kat uray ni Eloisa. Amom ka diya kasama ti plano mi? Anya. Sige. Kasta ti aramidam, takasta ti aramidan mi. Makamon no asino ti makaununa makabiro kadakwada. Sige. Sige, agyaman ak. Bye. San gaya mo na simbang sangpet ni Jonas iti balayda. Amang ano nagasawa na matan ka ni Eloisa. Ngayon ba da magganyak ni Orong? Anya day ta, Dawal? Limabas da ka no iti lugar da Eloisa. Kita da ka numatan mapatpatak da balay iti nagsadan ti balay daan na uram. Anya? Imang kabalan nga tanda Eloisa tagpatak dari ti kasya ka nakalabalay. Amuam na asino ti agpatpatak dari jay, Dawal. Kat no da Eloisa riribukan tayo ida. Madam. Nangag mo, timbagak. Madam. Nasaysayan sa amad no da kayo mismo ti agimbistikar. Babaonan na kay dito ta si Carty, babaon ko? Madam. Saan mo ibaga mabutin ka? Kat saan ka ngagtungpal kanyak, Dawal? Sorry, madam. Saan ka nang imbagakon ka na kayo? At driver na klangan. Kat saan na pa sa titrabaho greda? Anya? Anya nga tano papanawan kan, Dawal? Da kayong lata, madam. Kaya't kumatnandag balbaliw. Saan ko kaya tamay tapwa kitag perbudak nga sopliti kararwa. Anya? Desto, wino elpin lang tibaw ninyo. Ala, anya man hindi nagpungtutan ka ni Madam Dawal. Mga kingwana natin dan kanyak daoro. Nga damat na napatpatak dara balay. Hindi nagdiswan tinawaram ang balay da Eloisa. Ha? Kasta ka de? Kaya't nangamuak. No sino tagpatpatak dar? Naa. Taan niya kumapaylaan ti pakasagnan na iti dayta. Naitarod. Saan ko ang maawatan ni Madam? No, dahil isa ka no. Riribugan mo ti construction. Anya ka no? Karbangan naman ka tagpadaktar iti balay na sana. Nalabos mo't ni Madam. Ino, matusan to lang ata iti kastangar alam ni Eden na. Gusto nga. Isong yung pagkakatriber lang. Saan ko natrabaho na yan? Naibagam dayta? Kahit noon. Yung baga na bay. Apay kahit ko kanon nga katanak. Tadyak agtumbal. Kahit nagdakada kayo ko na ka. Kaya kung tiyang balbaliw. Tasan ko kaya tamay tapok ti kararwa kitang burburag nga sobre ko na. Kahit at naglugsaw niya bakal. Ay na. Matakin to lang ata. Kalintikan tatay tanubilang. Taisodang agpaiso ti agpatpatakder don niya kandida. Wan, ngam kasanon titulag tayo. Apumanaw dan dito'y kat saan dan nagsubli. Kaso katidak kalagatan gaintad na kadakwada. Abay, sigurado ka nga isuda. Ada binilin ko atao kamang doktal iti dayta. Di orayan tanuan niya ti madugtalan da. Sagbay ngagpanunod tamanan iti adang kontra kadala ka ipe. Talaga buong ti ulo na diyan. Kasi tinakunak. Orayan tanuan niya ti madugtalan ti taom.
Mabit lang ni Dawal. Hello, Dawal. Madam! Negative ka no? Anya negative? Kundi English ka pa. Saan ka no ada Eloy sa tagpat-patakter? Tanala ko na ang tilodina. Anya? Kun madam, may isa ka nun ngagnakan ni Engineer Eli tinakakatang nga iso tagpat-patakter. Kasta. Kun madam, sige, bye. Anya ka no, Doña Candida. Lako na ka nun tilotida. Kat jay nakagata nga may sangayin hinyero. Tiyagpat. Di hosto di kunak. Hat kalahunay, Doña Candida. Kabuteng mun sa launay tibukod mo nga aniniwan. Aniya? Din parikutyo ano kasta madam. Saan matgayam ada Eloy sa tagpat-patakter? Puur ti kararwak na gayay. Kapu kadakwana nadadal tilindangan ni nga kita. Nga ron madam. Talaga asaanan na simang sangpad ni Senyorito Jonas. Di ko namkit di. Abangan do. Sana mabalin nga sinubyan da ka ni Eloisa. Nga ro din san. Angam ni Engineer Eli ti nakasarita da. Dagiti awanan pain na talaga. Saan na kami asartingan kintatang? Nga ro insan. Dakas ti agilunod insan. Wano agsaoy ti dakas iti padaatang. Makarman tumad laan na dyan at Doña Candida. Gusto ka insan. Angam, italit mo laangan iti apo ti amin. Sana bala insan. At danto aldaw ka agparangan kanupana. Kat tinak to basta maikuspil. Insan. Basta ituloy yung laang ti construction insan. Wan insan. Sikapay lang ti makaamong dita no awan ni Engineer Eli. No problem insan. Mas daaw tulangan ni Doña Candida numalpas ti balay mo. Kat agnad kayon dito'y kan Uncle Ipe. Wen insan. Saan ko pa yung masango ti umay dita? Tamadama ti review. Wano, panagripasok para iti bar exam. Wan insan. Lalaingam kat di tapno addan ton CPA lawyer kasinsin ko. Sapay na kumaiti apo insan. O sige nga Rodan. Okay, sige insan. Bye. Bye, insan. Saan laday tati pagkakigtutan da Doña Candida? Ada insan Eloy sa ti akimbalay iti maaramid. Makigtut dan tulatan, numaysan nga abogada, ken agkandidato a para konsihal iti ilimi a San Mariano. Apay anak. Anyala una ay ti pakaragsakam. Tatang, inatang. Kiyaman na kiti Diyos. Apo unahin ta nagkiro ti panagarakop mo kanyak. Apay ngagsangit ka. Ay, isaan ko nga mo. No, maragsakan ka. No, maladingitan ka, anak ko. Tang, luan ni ragsak na ito eh. May sa ako nanananay nga bugata. Anya, nakapasa ka ito bar exam, anak. Uwin tatang. CPA lawyer to'y anak yun. At dagayang ang resulta tinapalabas a bar exams. Nag-examine sa ni Eloisa. Kita at mantinagan na. Ha? Ni Eloisa?
nakapasa iti bar exam. Adda iti number 12. Wow! Awagak man takabla awag. Jonas na ito eh. Nabasa namot siguro tinaipablaak iti internet a resulta ti bar exam. Hello, Jonas? Kablaawan ka, Attorney Eloisa de la Cruz. Agyamanak. Saan ka lang nga na CPA? Ngamkit di, may saka pa'y a lawyer. CPA lawyer, Eloisa de la Cruz. Agyamanak iti Diyos. Tadinak binaybayan iti likudan dagiti naglabas a panubok, Jonas. Mabalin ka di nga awisan ka para iti din. Siyak ti ag-blowout para kan ka. Anya? Sikat ti ag-blow out. Imbes sa siyak. Wan, kat di na mapagkadkadan, attorney. Okay. Kaano? Sa dino? Kunakon kat akabaalam nga ipasainsan. Congratulations, Attorney Eloisa de la Cruz. Agyaman na kinsan? Inspirado na sa akin dito insan ko ang nag-examen Talagang inspirado insan. Inspirasyon ko dagiti napasamak iti biyag ko iti napalabas. Wow! Rumbang lang nga pagbalinon tayo nga inspirasyon dagiti saan anasaya at anapasamak. Saan kiti a dispirasyon ako dadahinsan? Una yan dagita pa nagtirtirada minsan. Well, insan. Dagiti saan anasayaat ang nagpasaran mi kanitatang. Idi nagadalak. Kanti pa nang tunoy ko kadagiti arapaap ko iti biyag. Kat kasano ngay, kaano ti blowout? Saan ka ngagdanag? Mangipatulo dagiti igatang yu iti kalding. Para kada kayo amin ngagtrab-trabaho dita. Wow! Thank you, insan attorney. Una yan. Sige, insan. Kasta pa nga rod. Sige, insan. Once again, congratulations, attorney. Bye. Ay, anyan ang naggasat ni insan Eloisa. Anya nga tando ti mako na dagiti mangiruruman kadakwada. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungan kami patangatang. Agyaman na pagayam.